با درود بینندگان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. من شالای گلخوجه هستم در استودیو همراهتان. در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. آمادگی بر رمضان. تاجران میگویند امسال قبل از ماه رمضان تجارتشان گرم نیست. پیش از رمضان اما خرید خشم میکرد 20 کیلو 10 کیلو میگرفتن، امسال خیلی حسابی قیمت بدانم کمتر میخرند. بانک جهانی گفت کرانتین کرونا ویروس و افزودن نرخ نفت به درآمد مهاجران کاری و ارسال پول به وطنهایشان را تا 28% کاهش می‌دهد. و پنومونیای آدم کش گرفتاری و وفات چندین نفر در منطقه تاجیکستان که مقامات آن را به بماری التیهابی 6 ربط می‌دهند، نگرانی ساکنان را به میان آورده است. فردا صبح 24 اپریل مسلمانان تاجیکستان گرفتن روزه را آغاز میکنند. امسال در پس منظر تهدید ویروس کووید 19 ساکنان کشور در ماه رمضان امکان خواندن نمازها در مسجد و تشکیل افطاری دست جمعی را ندارند. ظاهرا دسترخوان روزه‌گشایی نیز فرق خواهد کرد. حالا با کمک همکارم با رادیو صوفی میفهمیم که مردم در دوشنبه برای صبح فردا چه آمادگی گرفتند. اهلدین نوریدینов ساکنی 70 ساله دوشنبه برای خرید انواع نیاز اولیه برای شام نخستین ماه شریف رمضان به بازار آمده است. ماسک نمی‌بیاولی، ماسک نیست ولی. برای رمضان هم ماسک گرفتن در کار. خرید رمضانی اهلدین از سالهای قبلی فرق دارد. این بار نصف محصولاتی را می‌خرد که سالهای گذشته قبل از رمضان می‌خرید. اگه 10 کیلویی می‌گیریم حاضر کمتر فرزندان بابای اهلدین در روسیه کار و زندگی میکنند. هرچند با علت پاندمیای کرونا ویروس شهرهای زیاد در کرانتین است، اما فرزندان او به کارش ادامه میدهند و کمک‌های مالیشان برای پدر چندان کم نشده است. بابای اهلدین میگوید اما به هر صورت گران بودن نرخ محصولات باعث کمتر خریدنش شده است. اگه سال گذشته البته اوکی سبک بود. سال گذشته سبک بود. اصلا من ما تاجیکستان ده موسم‌های همین سرشوی رمضان عید خیلی نرخ کمتر بالا میخیزد. این یک امسال نه، همه سال میخیزد. بابای اهلدین در این شب و روز تنها غذای ضروری ذخیره میکند. از خریدهای کلان روزگار خودداری میکند. اکثر مردم در این روز برای ماه شریف رمضان خرید میکردند، ولی مثل سالهای قبلی خریدشان بزرگ به نظر نمیرسید. تاجران هم میگویند امسال قبل از ماه شریف رمضان تجارتشان چندان گرم نیست. پیش از رمضان اما خرید خشم میکرد 20 کیلو 10 کیلو میگرفتن، امسال خیلی حسابی قیمت بدانم کمتر میخرند. کرانتین در بالا امسال کم روی میکنند، سوم روی نکیسن. مردم هم آزی بسومی حسابی همین کمتر سودای سستره. همچنین کمتر خریدن مردم در آغاز ماه شریف رمضان امسال را ساکنان مربوط به ممنوع شدن معرکه و افطارها و مهمانی‌های بزرگ در کشور می‌دانند، زیرا این اقدام‌ها به خاطر جلوگیری از پنه‌شوی کرونا ویروس گرفته شده است. اما توصیه شده است که نفر امکان داشته باشد به نیازمندان محصولات و غذا تقسیم کند. متخصصان بانک جهانی در گزارش تازه نشر خود روسیه را مهمترین سرچشمه درآمد مهاجران آسیای مرکزی نام بردند. این کشور برای انتقال پول فایز کمترین را میگیرد. صرف نظر از آن، به قول بانک جهانی بنابر تاثیر پاندمی کرونا ویروس و پایین شدن نرخ نفت، انتقال مبلغ به کشورهای آسیای مرکزی امسال کم خواهد شد. بانک جهانی میگوید وابستگی تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان به درآمد مهاجران کاری احتمال تاثیر عامل‌های بیرونه به اقتصادهای این کشورها را بیشتر می‌کند. زیرا بر پایه این گزارش از 2 حصه مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان و قرقیزستان را پول تشکیل می‌دهد که از طرف مهاجران کاری از روسیه فرستاده می‌شود. بینندگان عزیز، تو این لحظه برنامه به شما درباره آمادگی‌ها به ماه رمضان در تاجیکستان معلومات دادیم و هم از گزارش بانک جهانی عاید کم شدن انتقال مبلغ‌های مهاجران در سال جاری گفتیم. بعد یک آگاهی مطالب دیگر رو پیشنهاد شما میکنیم که نگرانی‌ها از گرفتاری و وفات ساکنان بنابر التیهابی 6 در تاجیکستان یکی از آنهاست. ما را همراهی کنید.
дидбони ҳуқуқи башар мегӯяд ҳукуматҳои Осиёи марказӣ ҳангоми вокуниш ба пандемияи коронавирус ба ҳуқуқи шаҳрвандон эҳтиром намегузоранд. Созмон рӯзи 23 апрел дар изҳороте гуфт, дар ҳоле ки ҳукуматҳои Қазоқистону Қирғизистон ва Узбекистон ба хотири кам кардани суръати паҳншавии вирус иқдомҳои муҳим гирифтанд, айни замон нисбат ба хабарнигорон, кормандони тиб ва фаъолон маҳдудиятҳоеро ҷорӣ намуданд. дидбони ҳуқуқи башар ин маҳдудиятҳоро худсарона ва номутаносиб хондааст. Хью Вилямсон, раиси бахши Аврупо ва Осиёи марказӣ дар Human Rights Watch мегӯяд, ҳукуматҳои Осиёи марказӣ вазифадор ҳастанд ки ҳуқуқи шаҳрвандонро ба саломатӣ ба воситаи дастрасӣ ба хабари дақиқ дар бораи COVID-19 таъмин кунанд. ва бармегардем ба Тоҷикистон. Муҳиддин Хоҷазод, нависандаи 82-солаи тоҷикро бо аломатҳои бемории илтиҳоби шуш ё пневмония дар шифохонаи Хуҷанд бистарӣ карданд. Писари 49-солаи нависанда низ бо ҳарорати баланд дар беморхона қарор дорад. Ташхиси ҳар ду нафарро табибон барои маълум кардани коронавирус ба Душанбе фиристоданду мунтазири посуханд. Оилаи дигари адибони тоҷик Озарахш ва Фарзона тақрибан бо чунин нишонаҳои беморӣ дар шифохона табобат мегиранд. мақомоти тоҷик исрор меварзанд ки гирифторӣ ва фавти бархе аз сокинон аз бемории пневмония дар ин авохир ба вазъи номусоиди ҳаво вобаста аст. гузориши телевизиони настоящи времяро дар ин бора Каюмарзиято тақдим мекунад. марги 4 нафар бар асари ба гуфтаи мақомот бемории илтиҳоби шуш дар 2 рӯзи ахир дар бемористони машҳур бо номи якум советскии Душанбе нигаронии сокинонро дар Тоҷикистон бештар кардааст. дар пасманзари паҳн шудани коронавирус дар кишварҳои ҳамсоя, бархеҳо ба фарзияҳои расмии мақомоти тоҷик бо шубҳа менигаранд. афзоиши шубҳаву беэътимодӣ сабаб шуд ки дар 2 деҳа дар ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд мардум ихтиёрӣ дар наздикии марз бо Қирғизистон барои пешгирӣ аз сирояти коронавирус посгоҳ ташкил карданд. онҳо 10 рӯз боз рафтуои мусофирон ва мошинҳоро танзим мекунанд. این تصمیم بعد از مرگ 3 ساکن ناحیه در بیمارخانه و زیر کرانتین گرفته شدن خانواده های آنها روی دست گرفته شد. مقامات میگویند آنها بر اثر التهاب شوش یا پنومونیا افتیدند. در همین حال نجات دهندگان تاجیک هم این شب و روز خیلی سرکارند. آنها تمام کشور را دور میزنند، با کودکان و نورسان در مکتب‌ها ملاقات میکنند و با آنها نوارها را درباره راه‌های پیشگیری از سرایت کووید 19 نمایش میدهند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شعبه مخصوص برای کرانتین تأسیس داده شده است. 15 کارمند این شعبه به دزینفکسیا یا پاکسازی بناهای تمام شهر سفربر شدند. ولی در مقایسه با نجات دهندگان آنها با فرمایش مشتریان دزینفکسیا میکنند و خدمتشان هم به پول نیست. برای پاکسازی هر متر مربع با محلول خلور آنها 7 سنت میگیرند. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در کشور تاکنون یگان کس به کرونا سرایت نشده است. نماینده سازمان جهانی تندرستی در تاجیکستان نیز عین گپ را میگوید، اما در یک صحبت اخیر خود مسئول این سازمان با رسانه ها تاکید کرده است که نمیتوان پررا مطمئن بود که در کشور گرفتاری به این بیماری وجود ندارد. مقامات در کشور چاره‌های پیشگیری را شدیدتر میکنند. هفته پیش در مسجدهای کشور برای نمازگزاران دوباره بسته شد. شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان سبب تصمیم را پیشگیری از سرایت کرونا نامید. هرچند مقامات وجود کرونا را در کشور رد میکنند، چند حادثه ففت بر اثر به گفته مقامات بیماری پنومونیا و به کرانتین فرستاده شدن عائله ها در میان کارشناسان و ساکنان شبهه ها را زیاد کرده است. وزارت تندرستی تاجیکستان ففت برخی از ساکنان از بیماری پنومونیا را به وضع نامساعد هوا در چند روز اخیر ربط داد. برای اینکه تمام کسایی که گرفتاری پنومونیا بودند همون های جمع کرده در سویت که تبابت کرد شدگی. نه همین شهر با کسانی که پنومونیا می افتیدن الان برای پنومونیا جو کرده بودیم ده. این وزارت عین زمان آمار گرفتاری به بیماری ها را در سال 2019 هم پیشنهاد نمود و گفت که در کشور در سال گذشته بیش از 12800 نفر به پنومونیا گرفتار بوده، بیش از 1000 نفر فوتیدند. در حالی که با اشاره به گسترش ویروس کووید 19 در اکثر کشورهای جهان طبیبان واسطه‌های مختلفی پیشگیری از این ویروس را توصیه می‌دهند، در فروشگاه‌های فنلندیا احتمال بهترین راه را در این سمت اختراع کردند. یعنی مشتریان یخدان‌ها را نه با پنجه بلکه با اورنج باز می‌کنند. گزارش را اسکندر خوجا میرزاده در این باره تقدیم می‌کند.
фурӯшгоҳҳои Финляндия барои муштариёне ки аз тарси коронавирус дар хона нишаста аҳёнан барои харидани ғизо ба берун мебароянд, роҳи хуби рафъи хатарро пешниҳод кардаанд. табибон машварат медиҳанд ки барои пешгирӣ аз сирояти ҳар гуна вирусу микроб беҳтар аст одам дасткаш пӯшад, вале дар ҳоли ҳозир пайдо намудани маводи муҳофизати хусусӣ ва аз ҷумла дасткаш осон нест. як шабакаи фурӯшгоҳҳои Финляндия ҳамин камбудиро мадди назар гирифта дар яхдонҳояш дастаки инноватсионӣ васл намудааст. аснои харид муштарӣ дар яхдонро не бо панҷа, балки бо оринҷ боз мекунад. дар ин сурат тамоси вирусу микроб бо тани инсон имкон надорад. муштариён ба ин ғамхорӣ баҳои баланд медиҳанд. хеле осон аст. ҳама корро автоматик кардам. фикри хуб аст. чизи хуб аст, ба виҷа барои мардуми маъюб хеле муфид хоҳад буд. аммо баъзе афроди қадбаланд шикоят доранд ки барои бознамудани дари яхдон маҷбуранд хам шаванд. маъмурияти фурӯшгоҳҳо ваъда додааст ки дар фикри иҷрои дархости муштариён мешавад. хабарнигори Reuters тахмин мекунад ки дар оянда шояд дар фурӯшгоҳҳои саросари Финляндия чунин таҷҳизот пайдо шавад. тахриби як пул дар вилояти Хатлон зиндагии аҳолии чанд ҷамоатро ба ҳам задааст. сокинони деҳаҳое дар ноҳияи Фархор мегӯянд, аз тирамоҳи соли гузашта заминҳои кишт ва қабристони онҳо аз он сӯи дарё ва мардум бошад дар тарафи дигар монданд. ба қавли сокинон, онҳо ба ҳар даре ки имкон буд сар заданд, вале пули тахриб шуда ҳамоно дар интизори бозсозист. маҳмуҷон раҳматзода бо вазъият аз наздик ошно шуд. ин кӯдак ки дар миёни пули нимавайрона дармонда буд, ба тақдири некаш раҳгузарон ба кӯмакаш омадаанд. ҳамарӯза даҳҳо нафар ҳангоми убур аз болои пул айни ин мушкилиро доранд. утан дар муддати моҳҳои апрел буд мешава, аввалои апрелда неки ина якним моҳ зиёд мешава ки ҳамин кӯприк ба ҳоли худ ҳамтарӣ мондагия, ягон кас фаъолият надоранд. ин пули болои дарёи сурхоб чанд деҳаи ноҳияи Фархорро ба заминҳои кишт ва қабристон мепайвандад. як пояаш корношаям шуда буд ва ним соли пеш мақомот таъмири онро шурӯъ кард. сокинони ду тарафи дарё барои то ба заминҳои кишту қабристон ва мактаб рафтан маҷбуранд тавассути ноҳияи ҳамадонӣ ё восе 70 километр роҳро тай кунанд. гомолмонам дар амҷа дар хона тӯли 3 моҳ аст ки дар хона ман масъалаи хӯроки чорвоам ба анҷом расидесай. ин пул на танҳо кори сокинони атрофро осон, балки ноҳияи Фархорро ба масири Душанбе пайваст мекард. пул соли 1985 сохта шудааст. ин пул даврони шӯравӣ сохта шуда ва чанд моҳи пеш барои сохтусози он тахриб карда шуда буд, аммо то имрӯз сохтмони он идома дорад ва то ҳол бозсозӣ нашудааст. аз мақомоти Фархор ба радиои Озодӣ гуфтанд ки пӯшидани болои пул ва панҷараҳои ду тарафи он омода аст ки ба зудӣ анҷом хоҳанд дод. вале то анҷоми таъмири он бархеҳо бо тарсу ваҳм аз болои пул мегузаранд. бархеи дигар барои эҳтиёт ки мабодо ба дарё сару зер нашаванд, маҷбуранд масофаи дурро тай кунанд. бонки миллӣ бо як қарор фаъолияти низоми интиқоли пулии близкоро қатъ кард. тибқи ислоҳи дафтари матбуоти бонк кори близко бар асоси аризаи хаттии ин шабакаи пулфиристӣ бекор шуд. бонки миллии тоҷикистон аз моҳи декабри соли 2019 маркази ягонаи интиқоли пулро фаъол кард ва дар натиҷа ҳама шабакаҳои интиқоли пул ки ба ин марказ пайваст нашуданд аз ҳаққи кор дар тоҷикистон маҳрум гардиданд. айни замон ба ин марказ ду шабакаи интиқоли пул аз Русия, Юнистрим ва Контакт ва аз шабакаҳои байналмилалӣ Western Union пайваст шуданд. барномаи имрӯзи ахбори озодиро инҷо ба поён мерасонем. шумо то 24 соати оянда имкон доред хабарҳои навро дар вебсайти мо пайдо кунед. ҳамчунин навору гузоришҳои рӯз дар Ozodivideo канали махсуси радиои Озодӣ дар YouTube гузошта мешавад. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамоно дастрас ҳастанд. ман шуморо фардо дар навиди бомдодӣ мунтазир мемонам. то фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.